Fuck. Hi guys, wacha leo mgeni atake her honors. Hi guys, welcome back to Kadoli Small YouTube channel. For her returning subscribers guys, tunawapenda sana, and if you're new here, please guys consider subscribing as she shares her journey with you guys. So for me, my name is Wambui Githura and niko na YouTube channel also. So you guys make sure you go and also subscribe to my YouTube channel. So leo, as you can see hapa hivi mambo ni live, mambo ni vula, it's about to go down. So atatuambia tunafanya nini leo for her channel. Karibu sana Wambui. So today we are playing a game inaitwa Who Knows Who Better. If she don't know me well, her face inaoshwa hapa ndani. We have something to wash. To scrub actually. Hii ni dawa. The skincare routine ya ushago guys. So I think we'll go straight to the game. Yeah, cause we don't have time. Yeah, so Wambui utatusomea maswali. I have the questions over here. I don't know what's happening my phone. Ninazitafuta zina disappear. Na tusha release another video guys at Wambui Githura, go and watch. Yes, for both channels. And I have also released one at Kadoli Small. Go watch it. It's interesting how we met. Yeah. Mwende mtu support manzi tutoke block. Hatutawasahau. Hatutawasahau. Okay, I will start. So like nisome ama ni one by one? How do one question? Usome number one. And then I will answer. If I don't know you, you give me, and then you also have to answer the same question. Okay, that's easy. Let's see who knows who better. So guys, ndio hii tunaanza. When is my birthday? Bro, month ama month and the date. When you were August. Date. Hata tuone fake friends. When you were August 200. Niseme hiyo. Okay. Date 17. Huyu hapana, huyu anajua birthday ya mpo wangu lakini hajui birthday yangu. Hiyo ni birthday ya mpo wangu. Hakuna. My birthday. Hiyo si fair. My birthday. Ngoja nijibu. Birthday yake ni September 19th. Kai 20 ni kweli. Nini September 24. 23. Hapana ngoja. Mimi wa 19. Hebu kwanza hapa ndo nikwambie. 20. Sitaki game yako ni mbaya. Hapana sema kwanza. 21. Si nimesema. Guys. Look at you. Fuck. Joy wewe ndio umefanya ni confuse. Kumbe birthday yako ni ya 19 yake ni ya 20. Unaona guys? When you were August 6. Oh no. Next. Sasa tuna zimepotea. Hiyo ni mbaya. Shit. Sawa tu. What is my favorite food?
What is your favorite food? Rice? Chicken. It's not my favorite food. But chicken, chipo, nyenye. It's not my favorite food. Ugali. Yeah. Unapenda nini? Unapenda nini? Kwani rice ni nini? Ai, kwani rice ni nini? Yeah. Her favorite food is beans, cabbage, nyama na mchele. Umepata? Ngoja. Kuja hapa. Niambie kwanza. My favorite food is mukimo and beef, and you knew. Come over here. And I'm coming. Ni sawa tu. Ingawa kona. Huko najua napenda beef na mukimo kiwa Nyeri tu. Sikumbuki. Why guys, it's been years so I really sikumbuki hata. That's my favorite food. Hey, mi hizi maswali zako. Okay. Ukitaka kukuja, What pets do I love? do you even love pets kwani? You love pets? So upendi pets. Pussy. What pet do I love? Kuna favorite pet? What pet do I love? Mbwa. Dog. I Monkey. hate pets. Monkey. I hate pets. Come here. Let's continue guys. Ni mbaya. How many siblings do I have? You and 3 sisters. You are 4. How many do I have? 2. What do you mean 2? So you have to si mko wawili? Kama unataka ni include hao wengine. Aya. What is my sport stroke hobby? What's that? Sport stroke hobby. Oh, sports. Yenye unapenda? Unapenda sports? Kwani ananiuliza kama napenda sport? Mimi siona ukicheza. Maybe niseme rugby. Bro. Wow. Sijaicheza kitu kaa hiyo. My favorite sport is football. And mine, You don't have a I favorite. have one. Basketball. Table tennis. Table tennis. Table tennis. No. Handball. No. Kai, music. No, that's not. Kuja hapa. Inama. Oh, Kai. You also love football. Unacheza football. Sawa tu. What kind of music do I like? Afrobeat. Too close. Nyimbo za Nicki Minaj. Nani we? Si wewe. You're right. Si ndio? But hizo types are- Hizo types. Ni kama Ni hip hop na- hip hop straps. Haya. What's my favorite color? Color blue. What's my favorite color? Color purple. No. Pink. No. Blue. No. Color. No, I won't hurt you. Hiyo tutakuweka kwa unga. Me, I don't have a favorite color. Sina. Bora it's pleasing. I go with it. That was close. That was close. Aya. The next question, guys. Hey, what time do I like to get up? 9. 9. Like, see, you always get up at 9. 8. What time do you get up? Si unaamkanga 9. I normally get up at around 10 to 11. Uongo. Ai. What time do I get up? What time do I get up? 9. Uongo. Huamkangi mapema. Huamkangi late sana. Mimi siamkangi mapema sana. 8:30. Uongo. Saa ngapi? Saa 4, saa 5. Kuja hapa. Saa 5 Naamkanga nimepata. saa 6. Maheni. Wale Wewe nikiwa una home, exaggerate nikiwa time home, wewe. nikiwa home. Sawa tu. Sikupigani nakwambia ndo naamka kutafuta breakfast.
Aya, tulete tu. Aya. So guys, we're going to the next question. What's my favorite what's a place I want to go to someday? Switzerland, China, Zanzibar, Dubai. East India. Surely. And me, Dubai. At me to Dubai. Wewe ni Qatar. No, not Arabic. Europe. Europe. Umejaa sana. No. Ni? UK. I would love to live in UK one day, one time. Sometime. Unaniweka hadi kwa masikio. Yako ni tuoni hapo. Ushaniweka kwa hiyo masikio. Sawa tu. Aya. What's my favorite movie? Hizi maswali High jamani. school movies. What's my favorite movie? High school. Like specific. Specific kama ni horror. Si high school. Si high school iko classified. Not high school. Horror. Action. Unapenda? Napenda zinaitwaje? Drama. Drama. Mimi si ndio Drama. Our whole Napenda entire drama. day to watch Drama. high school movies. Drama. No, drama. So sasa hivi tumekaa nyumba una watch drama. Guys, jiunga una watch drama. Sasa ni kweli. Mi napenda drama. Mi ni msee wa drama. Hmm? Wewe unapenda za high school and then hizi soaps tu za like kawaida. Yeah. Aya. What's my favorite subject? In high school, college, high school, English, sciences, No? history. Oh, umegesa sana. History. Ni history. Yari. Yup. Ni yari. Ni Maths. I was a class rep by the way. Toka form 1 hadi form 4. So, it's about to get down. Yako si English? English. Hey, you know me too well. Haya. I'm coming. Haya. So guys, we continue. What's my dream career? Wa tusha computer. Tunafanya computer science. Ni computer. Aviation. No, it's not. Come. Mimi nataka mbele. My dream career to become rich, wealthy, Career. kupata tudo and Career. stuff. That's your career. To become my dream career to become a big content creator and to explore to world and stuff. Yako. Your dream career. Aviation. No. Ni kweli. Ni kweli. Nini kufanya kwa aviation. No. We move on. If I could get any pet, what would it be? True. And me? None. Since umesema you're not a fan of pets, so right? No. What's my favorite store? Stop. Stop. Mom, how will you describe my style? That's your stylish. Sasa mbona tu unaniweka mdomo mdomo? We want to like hear. Tunataka kusikia.
Gali. Okay. And mine. Si the same too? No. Tuko na the same vibe so. No. Boyish basi. No. Bagi. Hata huko. Bagi, hebu kuja hapa. Mimi nataka bagi. That's my style. I love bagi. You are good. Unanionea. Sawa tu. Mbona mimi nimejikopa hii unga mara 100? Nataka uso. Mimi nataka pesa. Mbele. Hapana. Mimi nakataa. Nitakuslap na hivi kwa. Wale wewe umenionea. Nataka kama mtu wa kushiaga. Sawa tu. Ni sawa. 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 What shoes do I usually wear? Sneakers. Pia wewe sneakers. Ama flip flops hizo. Hizo ni gani? Kama zile flip flops. Yeah, me I love open shoes. Aya. What's something that scares me? Here's you. Exams, no? Snakes. Uogope nyoka nikuletee hapa? Bata. No, iko wapi nikuonyeshe? Hiyo hata huwezi nijibu. Kwa nikupeleke pale kwa bata. Haya. Who's my favorite celebrity? Kenyan. Think of one word. Jason Derulo. Singoje. Ni nini? Ni Shenzia. Haya tushenzia. Angel Wainaina. Yvonne Nyokaja. Yani hata sijui niseme nini. Nipende Afrobeat alafu mtu aniambia hapa Jason Derulo na Shenzia. No, my favorite celebrity is Omale. Who's my favorite celebrity? Who's mine? Nicki Minaj. No. Cardi B. No, kwanza Cardi B unanitia hasira. Nicki Minaj. No. Lil TJ. No, I hate we uongo we. Mimi niliacha akiwa favorite. Hiyo ni deep. Nimepata. Nawapenda. Shenzia. Hiyo nimepata. Hapana, hiyo nimepata. Aya. What's my favorite? What's my favorite book or series? I don't have any because I don't even. Yeah. Aya. Am I more introverted or extroverted? You fit everywhere. What about me? Extrovert. Without us saying ni kweli. Ni kweli. Hata mimi ni introvert but or maybe basi zote. No. Maybe it depends with the kind of people that surrounds you. So ukiwa peke yako ni introvert, ukiwa na watu wengi ni extrovert. Yeah. What's my favorite Starbucks drinks? Watu tuseme what's my favorite drink? Si pineapple punch obvious. Hata skasida. Nyenye hata una adabu na yangu. Pepper punch, pineapple punch. Manyata. Ai, yalimegeza. Haya, so guys, we are almost finishing. How do I usually do my hair?
not less. And me. Either knotless ama locks ama yeah. Not less. I'm a lot. Mm, zimeisha. Hizi zote hata tungeanza na hiyo actually. Who's the most dramatic person you know? Me obvious. Me, I know I'm dramatic, but sometimes drama helps so much. Yeah, we are done, guys. So, guys, that was a quick one. Yeah, it was fun. Hope you may enjoy and continue watching our videos. Mwende mpate at Wambui Gidora, go and subscribe to PK 1000 subscribers, and this is not fair. it's very fair cause mnaniona hadi masikio. Kama nilikuwa naenda posho zamani. But this was a fun game. Na kama mko na ideas za more games, mnaweza comment hapo down. We like play them. If you want to see how many times, you also tell me and she'll be featured. Na we love you guys. Aki, kindly subscribe. Always support your girls. See you on the next one. Bye.